Reka nongere mbasuhuze mwe mukomeje gukurikira Isonga TV Rwanda aho tugiye kurebera hamwe amakuru abagezweho muri aka kanya. Ni amakuru tugiye kurebera hamwe aho AFC M23 yaje kwataka bikomeye Uvira ndetse abasirikare barenga 117 b'u Burundi bakasiga ubuzima, abandi 300 ba Congo nabo bakasiga ubuzima, ndetse tutibagiwe n'ingabo za Tanzania ziri muri aka gace ka Uvira nazo bamwe muri bo bapfuye abandi bagahunga bagakwira imishwaro. Ikindi kandi turaza kubabwira ko umuyobozi mukuru w'Umucancuro Prince yaje gufatwa na AFC M23. Turaza no kubabwira ko Tshisekedi uruzinduko aherutse muri Amerika yaje kuganira na bamwe mu bayobozi b'igihugu ba Amerika muri Sena bakomeye bakaganira ku kibazo cya Congo. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru ukasohotse yose ajya abasha kukugereraho ku gihe. Ni nyuma yuko abasirikare batazwi bashimuse abasirikare 24 b'u Burundi bashinzwe kurinda imipaka. Abakakanya perezida w'igihugu cy'u Burundi ntagazi biri kumubaho, nawe arabona ari kugwirwaho n'ishyano. Ni nyuma yuko inzira yacagamo atashye ku kibuga cy'indege yaje kuvuga ko agiye guhindura inzira kuko atizeye umutekano w'ikibuga cy'indege waho yarasanzwe aparika. Ni nyuma yuko abonye ko mu bibazo tekinike, mu bibazo bya internet ari kuzamo ibibazo cyane, yaje gusanga ko akeka ko AFC M23 yaba yarinjiriye ibi bigo by'umutekano, bityo akaba afite ubwoba ko internet cyase n'andi makuru yariyo yose AFC M23 ishobora kuba ariyo ibyishi nyuma, bityo nibwo yaje guhitamo guhindura ikirere. Ni nyuma yuko yarayumvishe ko abasirikare 24 baba bashinzwe kurinda imipaka ihana imbibi na Congo bashimuswe n'abasirikare batazwi, kugeza aka kanya akaba atazi aho baherereye. Ni nyuma yuko yayumvisha andi makuru make avuga ko M23 itangaza ko ifite umumajoro w'u Burundi bafashe. Ni nyuma gato yuko AFC M23 yaje kwataka bikomeye umujyi wa Uvira. Ubakakanya biravuga ko abasirikare barenga 117 b'u Burundi bahasize ubuzima, abandi barenga 300 ba Congo nabo bahasize ubuzima, abandi benshi ba Tanzania baba bari muri aka gace ka Uvira nabo babashe kuba bahasiga ubuzima, abandi barahunga bafata ubwato basubira Tanzania. Ni nyuma gato yuko Tanzania yayoherejeyo abasirikare ndetse na FARDC koherezayo, ndetse n'igihugu cya Congo kikoherezayo abapolisi muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo abari bo baba bakontrola igihe AFC M23 yasohotse muri uyu mujyi nyuma yako yari hafashe. Ubakakanya AFC M23 yaje kubura imirwano kuri aka gace ka Uvira kubera ko yabonye ko amasezerano yagiranye n'iki gihugu kugira ngo babashe kugarura amahoro muri aka gace ka Uvira atubahirijwe. Bakakanya AFC M23 iri gukoresha intwaro zikomeye ndetse na drone kugira ngo ibashe kwisubiza aka gace ka Uvira. Ni nyuma yuko bivuzwe ko umunsi washize baba bari mu nkengero zako, aho bahereye mu nkengero zako barwana. Ngo biravugwa ko bagezemo hagati batangiye kwirukankana ingabo zisanzwe ziri muri aka gace ka Uvira. Ni nyuma yuko aka gace ka Uvira ingabo za AFC M23 bivuga ko zitavuyemo zose, ahubwo zasizemo abakomando b'intasi batambara uniform babana n'abaturage umunsi ku wundi kugira ngo barebe uko amasezerano yasinywe hagati ya AFC M23 yubahirijwe. Ubu muri aka kanya AFC M23 yabonye ko amasezerano atubahirijwe, niyo mpamvu yubuye imirwano kugeza aka kanya ikaba yashushubikanye ingabo zarimo. Ni nyuma gato yuko Burundi nabwo bwumvise ko abasirikare babo bakomeze gushirira muri aka gace ka Uvira, yohereje abandi basirikare benshi ndetse n'intwaro zikomeye. Gusa umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa yavuze ko ntacyo bitwaye intwaro zose bari buzane ndetse n'abasirikare bose bari buzane batari bwizere ko bari busubire mu Burundi. Ikindi kandi yavuze ko intwaro bari buzane ari za AFC M23 kuko batizera neza ko u Burundi bwabasha kuzikoresha. Naho perezida Tshisekedi we inama aherutsemo muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahuye n'abasenateri, abadepite bakomeye muri Amerika bafite icyo bashinzwe
muri Amerika ku bijyanye na Afurika baganiye ku kibazo cya Congo mu burasirazuba, bagana kuri AFC M23. Babashe kuvuga ko AFC M23 ikomeje kuba ikibazo mu burasirazuba bwa Congo. Ikindi ntibajya babura na rimwe kubishinja u Rwanda, ngo u Rwanda nirwo rushigikira AFC M23, nirwo rubatera inkunga. Bamwe badasiba no kuvuga ko abasirikare ba AFC M23 ari ab'u Rwanda. Gusa ibingibi Perezida Kagame abihakanira kure kandi agatanga na facta, ibimenyetso byemeza ko AFC M23 ntayihuriye n'u Rwanda. Gusa Tshisekedi akomeza gushyira mu majwi u Rwanda, dore ko n'imishyikirano aherutse, dore ko n'inama aherutsemo muri Amerika atajya abura gusabira u Rwanda ibihano, dore ko buri nama yose abashije kwitabira, buri gihugu cyose asuye agenda asabira u Rwanda ibihano. Umuyobozi umwe mu badepite ba Amerika ufite ijambo rikomeye kuri Afurika, bashinze Afurika muri iyi nteko nshingamategeko ya Amerika, yavuze ko baraza kurenga ku masezerano u Rwanda rwagiranye na Tshisekedi mu masezerano aherutse ubwo basinyanaga amasezerano y'amahoro. Yavuze ko iki kibazo gikomeye cyane cy'uburasirazuba bwa Congo giturwa na AFC M23, ahubwo ko iraza gukora ibishoboka byose ikaba yayarengaho igafasha Congo. Ni nyuma yuko Perezida Tshisekedi agabije amabuye y'agaciro yose akayegurira Amerika ndetse akayegurira abacanshuro. Ubu ngubu Amerika, umusenateri umwe muri Amerika yavuze ko yiteguye rwose gutuma Amerika ishyiramo imbaraga muri iki kibazo. Ni nyuma yuko Tshisekedi ku masezerano y'amahoro baba bafitanye gusinyana na AFC M23 ndetse n'u Rwanda atubahirijwe, kuko AFC M23 yavuze ko mu gihe ibiganiro by'amahoro biteganyijwe n'abanyekongo bitazigera na rimwe byitabirwa na AFC M23 nidatumirwa ntago izigera ijyayo. Bityo kandi Perezida wa Congo yavuze ko atiteze AFC M23 muri ibi biganiro, ahubwo ibi biganiro ari by'abanyekongo. Ni nyuma gato yuko umuyobozi Corneille Nangaa wa AFC M23 yabwiye Congo ko yayihaye uburyo bubiri bwo guhitamo. Bavuga ko babahaye uburyo bubiri bwo guhitamo, yabahaye uburyo bwo guhitamo amahoro, bakagira amahoro hagati ya AFC M23 ndetse na Congo, bagasinyana amasezerano y'amahoro bidaciye mu ntambara. Ayo mahirwe AFC M23 yabashe kuyahereza Congo. Ikindi sayo yonyine yabahaye, ahubwo yababwiye ko bafite Congo niramuka ihisemo n'uburyo bw'intambara, nabwo AFC M23 yiteguye kuba yabukora, nta cyayibuza rwose. Ni nyuma gato yuko AFC M23 ibwiye leta ya Congo ko atari yo yonyine isigaye ikoresha uburyo bw'ikirere bw'imirwanire yo mu kirere, ndavuga za drone ndetse n'indege ikora. Ni nyuma gato yuko leta ya Congo mu minsi ishize yarihereranye ikirere, ikora intambara iciye mu kirere gusa, ikangiriza ibikorwa remezo ikoresheje drone ndetse n'indege. Ubu tuvugana AFC M23 nayo iri kwataka ikoresheje drone, ikoresheje indege zikomeye cyane. Ni nyuma gato yuko iri gukoresha drone zituruka muri Turkiya, ndetse na leta ya Congo yakoreshaga drone zaturukaga muri Turkiya. Gusa aka kanya tuvugana leta ya Congo drone yakoreshaga biravuga ko ziri hasi cyane yuzo AFC M23 iri gukoresha. AFC M23 ubundi yari isanzwe irwana intambara zo ku butaka, dore ko arizo bigaragara ko ifitemo imbaraga nyinshi. Gusa aka kanya tuvugana ubu nayo yibitseho drone zikomeye cyane ziri kubasha kwataka, kandi biravuga ko iyi drone AFC M23 iri gukoresha aho ziteye zitajya zisubirayo, ahubwo zivayo ibyo zagiye gukora byose zibisoje, kuko ziroherezwa zigakora akazi zitumwe zigahita zihindukira. Zose ngombwa ngo zisubireyo zigiye kunoza, kuko zivayo zinogeje. Ikindi umuyobozi mukuru w'abamercenaries, iyo tuzi abamercenaries ni abasirikare bishyurwa kugira ngo baze bakurwanire. Eric Prince yarari muri iki gihugu cya Congo, aho yafashaga FARDC ndetse n'igisirikare cya Congo
muri iyi mirwano aho leta ya Congo ihaganye muri AFC M23. Ubu aka kanya tuvugana umuyobozi Eric Prince yabashije kuba yafatwa AFC M23, ubu niyo imufite. Yatawe muri yombi na AFC M23 ni nyuma gato yuko yafatanywe n'abandi bane, aho ibyo bidahagije no mu minsi ishize bari bafashe 8. Bivuze ngo AFC M23 nayo ifite abamasonaries yagiye ifata bakoranaga na leta ya Congo. Ni nyuma gato yuko yatangaje kandi ko ubu ngubu Congo atariyo yonyine ifite abamasonaries, ahubwo hari abandi basirikare batishyurwa abacancuro basigaye bakorera AFC M23, kandi yo itabishyura mu gihe Congo yo ibibishyura. AFC M23 yo biravugwa ko itabishyura kuko ari abo iba yarafashe mu gihe babaga bakorana na Congo. Igihe bakorana na Congo AFC M23 irwanye nabo harabifata, bityo nibarase ahubwo ikabafata ikabakoresha nk'uko abandi bose babigenza. Ni nyuma gato yuko AFC M23 itangiye gukoresha ibitero nk'iby'Uburusiya bujya bukorera muri Ukraine, dore ko byemewe ko mu buryo bw'intambara na icyari cyo cyose wakora utabashe kwica abaturage, utabashe guhohotera abaturage, ukarasa ku bikorwa remezo, dore ko ari byo bira bihugu bikomeye nk'Uburusiya na Ukraine bikoresha, byo kohereza indege, ibitwaro bikomeye bakajya kurasa ku bikorwa remezo, ngo barashe ku ruganda rukora intwaro, ngo barashe ku ruganda rukora ibindi bintu runaka. Bityo na AFC M23 niyo system iri gukoresha, aho iri kwataka idahuhutiye abaturage, itarasha abaturage nka FARDC ndetse n'igitwe cya Congo kiri kugerageza kurasa, ahubwo kikarasa buhumyi kitarebye inyungu z'abaturage ndetse n'ahandi. Aka kanya tuvuga naho AFC M23 irimo irataka hamwe mu hantu FARDC ikoresha igerageza kwataka AFC M23 nk'ibibuga by'indege n'ahandi hantu hariho hose hashobora kuba haba imbogamizi kuri AFC M23. Ni nyuma yuko AFC M23 umuyobozi wayo Corneille Nangaa atangaje ko yiteguye kurasa buri ndege yose, buri drone yose izongera kugenda mu kirere cya AFC M23 ikontrola. Ikindi yavuze ko atazigera ayirasa yonyine, ahubwo aho iyo drone izaba yaturutse cyangwa se iyo ndege izaba yaturutse naho atazahasiga, ahubwo naho azayisangayo akarasirayo. Bivuze ngo indege cyangwa se drone iramutse yaturutse mu Burundi, iramutse yaturutse mu gihugu icyo ari cyo cyose, Corneille Nangaa yiteguye kuba naho yaharasa. Iyi ni Isango TV Rwanda, njye ndi Abira.